Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Khatsan ngut gibar jala kibere na jala Bihar bat na jala West Bengal ha janmi jong khat South Trik uleber arjar arpulai kila shabat ha kidkhat jong hinyo trap Youth Council Laban Circle ha kasnong Laban Shillong ha video bala ring dur hi da kidkhat ka HYC ha ki kenta ba seng kala pulong ga jingkhanra ha ki benta ba pair jong kasnong Laban bat pha pat chigilat pathai khubor ka seng kala kam bakala lab yigiri gibar jala kidi gi bamdan satya gi kot isla gi babiang bat wat ya labor license Hadin kini ke jingkhanra balai alam du organizing secretary ka seng uba J Kharbuki yakini kinong balabar jala la IT no Shaki Pulit jong Laban police station banle ya gabaran kam Tentang sini nggak obat ini kini di khasnya, bat tempat Islam, bagi wana nampak kiwana Kolkata pai bang kumta ni, kerana ba takum kajing yosno kajungi, yosno ba takum di ai kubuat, jadi pai ba asal ni ba sini satai, di nampara memang jungi, dan asal bagi obat ini bagi kantor Islam, kemudian one trace ngam tip ya kata mo, mereka kumta cinta jungi kalian nama ba kali kemar kimuan, sekiwan tiga kali turis mah, kali lokal mah. Kalau koi kapuliru, koi kaskopio, jadi kata apa deh, mentah ya kali ya kata ikut selalu kindan, dari pendiang tangki dari ikut by new ki adhar pakai efek, ya kata ting su menjur, katun keseng, maka katun ke mah, kali ka levelesen tu kindan. Kalau kita ya kata Orkot nyimnam isu bagi keren bagi lei nama ba kambing ke selat yang isu IT no yaki kulit jangka Laban police station.